Kenapa orang betul-betul semaya no? Ada aja ninggalaken khusus buat semuanya ya. Diam. Mau dapat gaya, diam. Iku bos Joris Tandur. Iya, iya. RCL, Iya, iya, iya. SN Audio, SN Arisan. Aja ninggalaken. Rasa ningati kula emang bisa pengen kesandi bareng aja ninggalaken tur. Kenai sesek. Bos, bos, Jurus tandur. bos, bos. Maju terus pandang mundur bose. Buat semua kru Jurus Tandur. Ardi Senggol Cek. PDN Audio. Oh berarti rombongannya Mas Ade. Yes, Kids Wise. Cari Mas Ade kok bakal tidak kemis. Besok ke Jumat. Selamat malam buat semuanya. Apa sih dok Rara? Angkulane milu Sing dijaluk. aja ninggalaken sun masih demen kula masih kangen. Kang Loba cari jurus Rara. tandur. Ada Maju di terus. gerakan jenengana. Aja nungangendi Mama Des. asti tekti puri kulane moh ditinggal kari najani lautan najani gunungan Suara Tarzan. Sing dijaluk dok. bagian kula melu Sendoknya pengen apa? aku lari melu Merokok si jurus tandur senajan buat tutup di lautan ning pegunungan tengah yang semut sekalipun Rara pengen melu jenenganan tebu 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 oh, manis manis Dalan. manis. Jurus tandur. Dalan. Dalan. awas rasa ningati kula emang bisa pengen kesandi bareng segenap. Merokok buat jurus tandur orang jaluk apa-apa jenenganan pengennya bareng segenap baik. Apa sih dok? Suni bakal mundur Maju terus dok. ngadepi rintangan Maksudnya sebab Ing sama. sundemen karo sampeyan rasa demen rasa kangen orang ketahan sing dijaluk apa dok Rara? angkulane milu bos Tristan Apa sih dok? aja ninggalaken sun masih demen kula masih kangen. Weruh buat jurus tandur isi hati Raraiku embong ditinggalaken karena masih demen masih kangen iku isi hatine sejen karo isi dompete Ade PDN pada kayak korong isi dompetku 085
pengen kelabirayaan, orang pengen THR, pengen madu barang segenah baik, nyebut surat tandur ninganan. Apa juga Rara? Suni bakal mundur Terus ngadepi rintangan sebab Sunda harus apa? bos jurus tandur rasa temen rasa kangen orang getangan Apa Ra? kangkulan mimingin Sing dijaluk aja ninggalaken sun masih demen sedokeku. kula masih kangen Bos surat tandur, Rara niku masih kangen ninganan. najan lunangendi Edaneku asti tetipuri bubune mong ditinggal kari ning laut dok, najan ing lautan ning gunung dok. najan ing pegunungan Suara Tarzan. Jaluk apa dok? Bikin kula minum Bos surat tandur. Wah, ampun. Warakakan, Suara warakakan. bengi waya mini. Bos terus tandur, Anak cih.